But Sammy Gyamfi minen na net Ghana ho. Sam George mo and I know many share with TV so no mo did that come the Land Cruiser become no mo MP Dada. Sammy Gyamfi ba drop in another ba. Toda kura ba we late was go school or ya kura na no ya no we school onye adwuma bi ada no onye sika na busuamfo nyina oton nyina eboma etom nya pade a untimi nya for $100,000 koto SV autobiography Range Rover. Ebusa Twene Jonas de Almighty Twene Jonas abetire na adwene abade kana adwene concerning Sammy Gyamfi amanfo claim say oh sika no de magrada na enya hwe ebi Sammy Gyamfi na oh sika dada no we be go into details abetire mu Sammy Gyamfi onim ni ye bi na oyi movie producer edi Twene say onim Sammy Gyamfi pesi ase omu kohia self so kra no de trotro ne on the trotro level we betire mu go into details na Mahama de we be fire and package can be eda Twene and this for mu say defend Sammy Gyamfi no John Jonas has sent a message to them. Now, Facebook, Dada KD, I will amount for a blame Dada Lumba. John Jonas have reacted on that. I'm watching there be Dada Lumba there. On this note, or you innocent, Onum Hoshe, a high Penyah Brock Media. Mess was any name. Over like a video, no other woman, or subscribe to subscribe to the notification on the latest update. Now, better the wide and Damami, our comments, and she must have baswa. No, she don't want to any be ashe. 80 no. Yantia Sempa, we woke up to the news. Ese the legendary Dada KD atwa nanom ewo ense ndi nyina ye Dada Kwakudua watwa nanom ewo ense ama we ebe arhosem na ebe na manfo na de sobo no ebo Dada Lumba e DL ese no DL ana ekuna na se DL play role in the death of Dada KD na erema twenya se de mu blame DL enye ye o blame Dada Lumba enye ye for this reason. Nemum no upewe bremu na eye Dada KD na wawu no onu akasle because eye ne masem ede na copy asemado na to Ghana Dada KD oh my god Dada KD ni wo no boys ni nyina mo fa tumonfo so what ya say we abrantie na wutie de o mani Twene Jonas ya what ya say oba enye adepa oye enemy to success enti we ya brantie na afi no apike na wo tonwom na wo creative art industry a movement ya be start in scan Dada KD yesu anu no wo ska because no a hit na nyom gina so no wo ska what ya say ba ni nyina ko fine ina isi a oti Ghana ekom na edi no da bia radio so meti so abetina ho esresika o mami nwansa ekom na akuno ekom nti Dada KD no ekom na akuno so nti oye nti bloggers na amusi o Dada Lumba na akuno ni ade enye Dada Lumba na akuno aye mistakes a omo aye ewa abrabom eti se me beduru ayi we kwa kuma no mistake o ye ya onye no sika o de oba ba bruchi no e ko wie ni sai oba no be ma foforo no be fa no ko di no na ohuru no na me am bi gina no so fire na se man nkofo oba bi onya sa me bopa me abebo no ene ohu nyansa invest in sika ba mfo oba bi ama bruchi bi no wakosi East Legon dan da chi kwa kuma no so ba akokura sedin kro betim ni East Legon dan na my den ama han na oda ni dan e wokumase abosome bia obejisika obedidi forever because the talent creative art industry in Ghana mpanimfo ni nyina ya akronfo mo yusu omo for campaign keke omo wi ano madampo omo anu ntina Vivian Gel ako adujoma mankranso adujoma eko ni ntafo ni ko school feeding program no because come den what if na come den enti sanity one more abraboni a moment ya obe pick up ni sikima abraboni be beat you enti Dada KD nyame mfa ne kransi me ya meda adofo nyina me mo bia ya akọ magana fo nyina ya akọ me se Ghana ni bia pene nyom Ghana ni bia pene asem me mo bia ya akọ enti dia meka nyina ne se o ya brantie na o start life wa ti se me se me nya sika yi me be do America ma nkwa anko ya oba bia asem of course
Minyasa bibini ba mfaso ni so anka mawari anka encheme, but me ko for ba na ma beji me fi ti sasa mo ajan ko for ba na oba ji ni fi wo nyasa mo ajan nyame ni kurukura ni man ko wuda dada so ti oba ji ni fi wo landing amoni ne planet ntime nkofa oba no no so meji me fi wo America na me nede na afi no me na mo stress scan na afi na me sen ko bere bi wafa awom asa abo scan akoto fi fofura na tabi. When you make a mistake in life, you suffer. Unya juma ye unya ska fire very very wise decision. Until unya we start juma ya branti at young age no. And that time now we energetic. In Marco Kurati say Dada KD onya 60 years or onya 50 something or 60 years in the town so. Or 20s in a piki kim and be do a bridge and I feel I'm 20 something. Timinyeska obi 7 young men on subscribers some women are wicked omunyina wicked enti Dada KD sama okan nyina no and say me penny interview on tie was say no or Paris and a daddy lumba lenke abaya bi man ti abaya no ko no kra no nim say daddy lumba ni di because abaya no ye dey enwoda wabaya no so anka hwe akere no daddy lumba ne kan no ne no afa ne se bia daddy lumba ne mo bi keke no ne abaya ne ko wo ye enti woni nam oti Germany ho no mamu ye de ma ne koji abaya sika amande ye ne nyom ne noma ti no de abanka 20,000 euros enti the only way I will bet me atua kan se o de ne mana wa woni abaya na wo no baako eko akoma aban no na aban sika na aban de mankura no wode ba ko gensi eka no se be ya obetimi ayre free man no watimi aba Germany akwaba oba na nti ase nti abrochi no oba ne control bema oba na nti ase nti Dada KD ne nam ho no ono a wontimi nko Germany bi ko oboko mbechi na ekada ne so mbe jeli no ena ono nso waka Ghana ho nti waka Ghana ho no ne normal waye wo Germany ho nyina aka oba na fa wo ena ono no sigana ho ena nwom no nso bi makache obe 3 months 6 months na obi kura mfre wo show sana nwom adwuma ne tie bi wa be when ya kura na unya show nkoi unya show no nso kwa bi 100 million ye de ma 100 million nso manager bejibi waja se odi bi afroka obafi abedidi unya ko bo show no wa bobo bosia wo ko bo show ne ba so ko tutu abosia wa bobo enti na Sammy Gyamfi obeka ya oba news no mu oni agrada dollar mine as is odisika tom prada Ghana city enso say o che echo dollars na oba news no no when he came to the limelight defense squad edeba nyina ne say oh I Sammy Gyamfi na o sika dada na o yesikani at the age of 24 years now o 50 plus figures awa o ti obuka bosmi bia at say ensema ye ka fa no no. It is so surprising say opposition yanka say any enhu bi etina a secret and answer a day Emma na Jan talk because wojina ho ana Sammy Gyamfi eche obi 1 billion say how people can defend with lies say wojina ho na Sammy Gyamfi eche obi 1 billion ewo he na sanzi na kwaso no ana twunya se emunya ya nyankura na o mawe mu minimum Sammy Gyamfi edi twunya abetire mu tama no wo Ghana about 5 years ago na owo Ghana before so go US no wo Ghana ano a movie producer also no omo bemben these politicians any ade o say Sammy Gyamfi de na ne ho pro kaple na onibi atwunya se nka semo no ene Mahama de wan franya hwe wa fire Mahama pay obi si Sammy Gyamfi is not sacked John Mahama ye kronfo ntia John Mahama ye kronfo obi a onye kronfo bia no se ne ba ko wiade ana ne ba Sammy Gyamfi mene na net Ghana ho Sam George mo ena no mini omuhia o TV so a no mo de daka mo de dala nkrusem ko mo no mo ye MP dada Sammy Gyamfi ba drop in ano de ba to da kura ba o ye late o so ko school o ya kura na anu ya no wi school onya adwuma bi ada no onya sika na busuamfo nyina oton mu nyina eboma etom nya pade a untimi nya for $100,000 koto ASV autobiography Range Rover
taxpayers money and nuntina 8 years Sammy Gyamfi nam Ghana went me and 1 million crowd camera went me and show Range Rover that 3 months 4 months yeah my buy or Range Rover 4,000 you car with me a beef factory I'm a Ghana youth now dollars good car no more now society chakron for HSS so who say me akron onye kronfo anko o suspending no Sammy Gyamfi nam Ghana ho no woni kapre omo ko radio so kra omo sire scan de ko NDC fo ni kapre Ibrahim Mahama ne Mahama anana mo Sammy Gyamfi kakra ade tutu aduane di onye adwuma biada na anu ya na owie school boy small boy onye adwuma biada ya numdwa taxpayers money so o scam pa omo ana omo whiskey ampa no tama ama ban mai no omo bluska ti say ayi si eveze Ibrahim Mahama and the coaches scanner no the Range Rover buyer normal because no was Canada but say Sammy Gyamfi a me na akotena Adom FM Inshira FM Peace FM me ni omunyina akohia ho no Sam George Nkwara no oba odalan krusem oba ode dropping and eba iria taxi no full tram no akọ minims endi Ghana ni bi eni wa wagidi an nim no bi me ni omna na me movie producer me ni omna na TV no da bi am ko bad bet so ko interview so me ni omko bi wa me ma TV no so bi but me ni omna na enti minim say Sammy Gyamfi oni kapre escape kura ni bia taxpayers money anu ntina ye omo ye campaign na oti trotrom no omo ye NDC fo ye campaign hu say Sammy Gyamfi di Range Rover baba bi da wasia nya no ya ye to abama no da Range Rover SV because omo na ko code CEO of acting CEO of Gold Board information kura che say NDC fo na ka che me ntua ne ka wo no awie sika na gukam no oche ya me chen ntua ne ka wo yomne ko acting CEO no nya starting tianika enti gold ni sika no ade ne pay because on na CEO no asagu gam no nam no dey show off no dey be to talk as man is legon for show for no dey be to talk to fie ma omo na sika no wacha wa yi na si ho na agrada nko ade o si masa me record na agrada so no record ye na oyi bundle $800 dollar makumako 8 pe we where you bundle no akan wa be 2000 ama baya no na ni so agrada o si masa sense ke we dey imagine na no ship bundle na kan na fly no the coy and taxpayers money John Mahama e kronfo nti anya say anka we so suspended no direct we clear evidence we hear evidence and say sisi ada pa mo de na ye ni hu evidence bia what do you say well ni fie ni yokwosisa scan na TCR pa nyina wo ente se get through mo de na chief justice o ma wi sika bokro no a eno no obi nyina ho no we de kronfo ne de car na besiwa o display dollars no physical na your mama ntimi so spend na o kwahia o kronfo enti your mama obi mo obi an trust no o kronfo se onye kronfo a enka obe suspend no be bia be 1 year bi kra na obe yi na free that position o kronfo Sammy Gyamfi nam Ghana obia ni so ne kapre obia ni NDC ni bia ni NDC fo na akra ka che na Sammy Gyamfi aye ni no ye adwuma na ben because Sam George Mukro ma ye MP for so many years no mun timi mpuli SV autobiography ko first ka wana dia kotosa Sam George wono waye atena MP nungum pra for so many years and sana ayi o ma ban ba power ono kra no lan kurisa wuye bi na no tim da bia ono ano ye MP no Toyota Land Cruiser wuye bi da bia mi hia na eno me na not me mpase me bobo location am ni ni hia o East Legon what you say enti me kan okra kire o say taxpayers money what you say eno mu display eti say ai ba o mi am from West Kafo ba o mi akapre no ni binya akofo ad na US kan o mani bia ba o mi no ni nam Ghana ka sika me na no o ya me che no taxpayers money no mu nyina ebe wi about bibini no ya boa ono na mampanyini ni wie sika ma oni na busiamfo di na ono no kire kom no asan e koma kronfo no enu nti na ame ye bere no oba America sika Sammy Gyamfi awie a egu ka ma o chiche ma kronfo ma ye dada no agrada no enu ye de ma ye de good system ni ye de tua omo a
omo bie school young boys omo nya adwuma na yɛde tua omo ka wo hu na meche no ɛna omo nya accident omo yɛ adwuma accident omo na yɛ twa omo nsa twa yɛde tua omo ka yɛnsisa hu ka mu mfa ma akronfo omo yeyi omo nya sika ni bi tsa grada me say obi be ka kyerɛ me say o ti wo di matem enti omo kotwa ne fie ebe kyerɛ me baabi oda time odi ba fie nyina omo di a kyerɛ me say agrada enti na me ya me hu video to so di matem ka me bopa ma obi akɔbɔ no nti nsa me all mind enti baabi am offense o ma twa ne fie aba kyerɛ me nsi o hammer ba akosi wo Lexus miensa what you say Lexus no ba ko bi abekɔ be 8 to 10 billion Lexus miensa ansa na o Mazda o sa wo cars nketo guo wɔte abrosan mu saa kronfo yo nya adwuma bi ada no agrada school be no wie oye die school adwuma be no suae nya kro no atai na wasa kukuru yesika na ade beboa hiafo no mkoto abama wo wo kukuru $10,000 sade ekopi kronfo no so na wo modam na sa ade we John Mahama se eye ade a Sammy Gyamfi ya ade tie mo na baso ama ono kogina platform so di huru Ghana fo no gina baabi o sika me de amamu ye cedis onya dollars o jimi chen obi a John Mahama na nim so kwasi asa eti se oba timi asese sika de akoma kronfo a eni kwan se wo no obe osuso so kra se ka oyi na di but I am say we kronfo nti you see this as normal thing. What I say, you see this as normal. No matter to escape Sammy Gyamfi is canny, Kwasi Sammy Gyamfi, or Namgana or Adriana Crow Bedi Crownya, and 4 months or buy enough. I quashoko, or the Sikan in Irish Guinness, as I say, shall work or 10 on Chenocoti. I'm an afu, I say, dear Nafu, Sammy Gyamfi, Tamaman and Namu Kumase, and I cry on. Nafu flat, and this communicated on one now our phone kissing. And they are not my buyer already enough way. Or chair said you were 80 years, and so a small boy. Na funina kutu because of when you skent or anything or say no qua. And with that being said, let's get into the Abrantian case, you know. Eti need moon finance dear. Unya sika fire investment. Unya sika fire investment or bar and fasuni so. Don't get me wrong, Bruni bad ye chair bibini bad ye na make or devil or no or nama or mema makumaku be 20 simultaneously. 20 and I'm in the Oyamani be an so. Tidia Michon, and the Oyamani be an so. In the moment, the Oyamani now Sika Besano Jawako Bema for. It been a two Dada KD on him so anya yere on in a Germany Bobra. And me yan and no see a costro na from a costro na from. Also, Chatawali no a bandana and a or shape from cra and no sa rebranding on or buy back as back Chatawali. And sometimes na nyoma humanity me call from or man when your head song back or ma with my number 100 back crying. Oma unim kempaluta unim predo minimum on yamnado minimum way back 2009 no mun dash yenyo 2008 9 10 no mun na dash yenyo na me de omkobo show no minim say kempaluta be kaya na de omkobo show Jesus what I say bisa say omonwom hiti da ben yana nu ya na kempaluta Ghana ni bi enim no. And so about when you know what Jim for so many years, I know here. And Dada KD no, or no, not doing say or buying in Yan Santimi, Buana, or Baba Buamadachi. So I've been a two of somewhere giant and equal Kuman mono. There be Bibini ban only Nama a devil, and stem be a boa. So when is our own Tommy catch it and for me and be, or Munya Scalma be drop bruchy. O me yina ko ware o ma share wedding date the same date o mo ko ware na ba ko e madam for nam simasa wo de wedding a wo ko ye no nko be ko so $70,000 wajimi na oba no wo ko fa ne bedru wie no ja we o si o da bi ye be ko connection man o mo ko for ba Africa na ba be ware $70,000 wedding o mo ko ye kiwo nam simajimi Nini ano mekai me from me na ba ko nya madam funti mekai was me akwasia on fime and na dio e madam for no
converse na man business idea na the $70,000 negotiate on an Indian negotiate no forget your ban. What I say? Forget your ban. Me converse na no correct brain brain. It takes me almost about 3 months to convince that stupid boy. And Tiafia utie me no. Is here on the $70,000 no or $800,000 go to bank account. Ninu ya no kofa oba by bema fro bi na e wotwa ni sisi am no kase bisa say etwa no beduru no onya wo no be boss me mienu pe etwa no wan ye hye bema foforo dem boga ono ankutua kaprewo boga ontua ahwe wakofa twa beche no kwa sisi a wo ne onua na wo sika no akohye no ne kaprafe no na nsi won se wanya $5,000 ato obo sika no foforo ana we na dan 8 millionaire akaka krab no are rich millionaire on $800,000 me chen nice investment enti oba say wo de oba ye number 1 priority as a brand na enkwase decision ever ti de me chen no enti abranti ni ba ko nso tie mi akaba na hono so oba $800 and $600,000 because if you get the money na wan hunyansa fa invest into income producing asset. Now de koye nkwasi ade kwhye ne wia oba no de ne ba no wanya sika nto aduane amena ani a be ma foforo ba be fanako what you say ono abefre o maame no abusuanfo adi what o matem say wodin beduru ye kra no wo kire no wontime mani sika enkoye ne ti wontime mani sika enkoye sei enti ade a ye cost no wo fefe foforo a ye nkofa eka emehia abrao fefe enti wayeyi awia wanya strong stable financial stable no stability financial stability aware strong financial and say no akofaka abeso because akwa ikofa oba ne bae no afie say akwa ne san this kama oba na busuanfo Ghana every month ayo man ma me yare ne wofa bi yare ne nyina aka eso akwa ne tini sika ne nyina sai by force oba wo na meche no eti okofa oba ne bae no so no ye ntafo no omo ne nua na nete wonti me ne metena ne nua ne nche so ko han dan tina wakoji dan ya o tua $5,000 and no ko $60,000 a year so eti entity ya meche oni yo se unyanya sika obitima to agu abra wo ho beto still obitima to sika na gu non stop back to back a wo hia yere wo hia oba asa brantie a wusi so for the first no na ye na nanom ne ye maame no mo ye ma papa no mo nya hyewfo te se ma we na aba generation we no enti na wo ne tena ebi wo ho ebi ni ho onko kakra nchi obi ada what as ye me maame se me hu se ono kra me wa patimi tena obe 4 months no ne kapro bia ni obeti ba we mu no enne wo nya sika ma ne kra o friend maame abona ma ne no wa friend adamfo ho na obefre ne mpena bi na ne mpena na se ne sika enti dakro beba no amoa ne the bag no ko ne mpena no enti we mu ne nyama we mu ne ya hyewfo ne na mo enti se wo no di se a hyewfo ni we ko tina wa bra bom se me ne ko bobra no e wrong decision ever enti tete abakosem se o be mo be ware no otimi bobra no sa no mani na atwam na ni ho bi ene ma na wo ho ne pizza ma makeups ma waja se mpaboa ntale materialistic enti normal wodu sika beto no a usika behye no eno nko an obeka ache se koye wo enti ti se me se bedura bruche yi edi ntina mayeyi because me ya adwuma na menya sika medical investment straight ba kwase ya bi na okofa afra se wan ya no se ne 2,000 3,000 a month go Ghana on bisa se afra sika no twa for how many years 2 years to 3 years no afra twa no nya be ma foforo na ewo sika no wan ahye ba ohun nyansa de se sika ni nyina ekoye investment akasa mri se sika ni gu ha e grow ti dia mecho no ohun nyansa koto ni kanika be 5 bikura o Ghana o ena ni kanika 5 no every day bia the 10 million okura bre na kasa mri ni sika ni nyina grow kwa wayiyi so eti Dada KD case no ebi betimi ato obia ti abranti a wo hweme a wo fefe no sika no wo ho a wagidin no nti na oba ne di wachi se sika ne sase kim na edin ne kofom se kim oba no beja wo akọ
And this time away, then war prime area now why you know. Make sure say you invest wisely. Let me say obabi and me money yami that because many girl many remuneration me prepare the announcement here $200 and $300 I'm the obabe shemo be a hotel na bibisa makwa kodi we are kwani baby oh eno mom e better than say me kofa problem na fe no yes say me kai obi dia me fie obi dia na me asomdwe oh eno mom ye so on me channel because if we are say ohun beto eyese say obewu obefa team bewu ti dia me choni yo enti me say me nya oba o ye correct an manyem no na afi no me hwe me ba nya afi na me be ye yirisem bia na afi ya beji me BMW ni ya beji me Rolls Royce ni ya akoma be ma foforo no na team da bi san kwase adwuma me nye enti ene me wo ba na obi aware na yaje ni nyapade no no so oba me ni na ye o ma at the end of the day me ono na di ne kwase ya lusu nyapade me lusu hwe enti me ware akolusu ajapade de san kwase adwuma manye na anya ne so unti ese obi esu anyansa ti Dada KD oba ne bo ne fom obetina radio so kan ya obi ameyo obi anyew sa edred one your friends that your two gospel you no so oba bo ne fom ni fia osi ye o de ne re nyina ahye oba o no so betina osu ye obi amfiu bema wabrabo wo mobosi kotre oba de otonwom na ogidin a wahye beba befa na kotena fie no otua ho ka o ya bi so hema ma si mudi adwuma no mo ye kwase bi na to aduane mo mudi bisa gift yourself kwase bi na to aduane mo mudi o twebo mo anim o mo de fabra we dem e de pie fabra we dem o mo ti fa sofu we dem o mo ti fa ha o mo mra fie na sika o mbedi no na boso me miensa egu o ma council but wo be ma de he na wo de fa so Anti obi say Mahama is also sharing Ghana taxpayers. Omunyina ya akronfo. NDC MPP omunyina ya akronfo. Me dey make no kura kire. Waja say omunyina ya akronfo. Omunne mo bia de bo Ghana ni. Anti bomode na bo awa ho. Because the fact is Sammy Gyamfi clear evidence John Mahama antinya suspending na ho na muze na ayeka John Mahama akronfo. Because ya wonye akronfo na oba we public servant. Oye oda esika no oda a good border no asisa esika dia macron fo a ohia suspension instantly na nkama piana ma OSP so onye hwehwemu kwan of us nya Range Rover kwan of us nya esika no kura akoche in the first place no omo famra because Sammy Gyamfi ye adwuma 10 years kura na wontimi nya $10,000 ngo no mfa nkonkoche agrada obedenya omo ministers omoje 100 million 150 million eno no obetua o yireka o yire obeto obeba na konma obehwe oma and sika o moje no o calculate boma nuru sa equivalent of money a ode che one day ode che obi keke nya so ode agrada aka o je ko keke machia na me che se skana o che no se Sammy Gyamfi ya adwuma e minister se MP se ngu parliament kura no mo ya adwuma 10 years kura o mo nya se skana enfa nkoche obviously it was $500 almost $10,000 bondo ba ku bia $10,000 so na wo kan be $2,000 ko pe video na we o de ma agrada ni so $2,000 na Sammy Gyamfi dia man no hwim bondo ni na e de fry bondo ne gu kan mo ana wayi ba ku no o wayi bia ma agrada mo abondo ni na free ni se mo di dwane boy so what I say enti says Ghana ye ka ho asem no Sammy Gyamfi ye adwuma 10 years onya says Ghana na post na area man okofa no Ghana obi anyu oto woji 1 billion boso me man panyin no kura anyi says Ghana enti se wo timinya more than 1 billion e de che obi one day a na se wo ye kronfo onya sika no abra wa ban kura bae no NDC fo na frem se entua okawo enti onya sika wan Sammy Gyamfi nye kapreu. This is all did position a man and anu yan because position yes the man or you cry my 2 months cry my 80 when you scan away when you sika away oh now we club no kwasia more club ahodo a Ghana Kumasi one or mukura $10,000 da and sending you now free
enti nsafo no omaton wie no na nsafo na ba beji sika no kuma ase omo stores e o no magum nyina omo free enti omoton wie a profit na ye omo dia me wo Ghana na me wo pap ni bi me papa ni aketwa o pap club no me wo store mu nyina ye free enti ya ba di omo mbeje nsane sika no omo ba na se nsane si wo no mbe hu sesi wa no omo bumfu omo ba na se ni nyina sana se ye first kan mo wa no madwa yi nyina ye free obi ani wa me hu so ton club a wo ye nsan no ade ni sika ekoton sana be gu oda bi omo nya ni sa adonko bi tesa no de aba ni age egu kasa preko ni age egu nti omo ba bagiji omo sika no omo sande foforo aba saa ni ye no enti ze no kra no umwie no nyame ampata ntete workers kane light bill na sika wanya kra no ande mi no na kwahia obi tena Ghana obi club nya 1 billion anka obi a sika ni ka wane be fa nsusu aba buchire ka wane nkunko bi apetisi ba e bi ni sai ko bia bi ni nyina nkwasi asem na de ntina o yiskani anka NDC mapa wa ankoche dollars na anu ya mo ba na oche dollars e wo kamem Sammy Gyamfi Ghana o han fan wa koche dollars da enti taxpayers money na John Mahama e kronfo ni ntina ontimi deport ontimi nyere en suspend no onye kronfo a anka obi akowie sika yina di osiliwajiminti ontimi nyina dia o criminal Ebuza when is one do my Twene Jonas the king of all warm-up obedwemu area go from obi anya ne share or chese Dada KD wori de mama DL asum enyo no na onim ho hwe kire wadwen fama me e wo comment section aha yi Penyah Block Media.